ኢብሳ ያውራ ኢብሳን በትልቁ አድርገው አሁን ኢብሳን ሰጥቷለን። መንሱር አሁን እንግዲህ ሀብታሞቹ ጋር ደውለው እንደ ዛሬ እንዳታሳፍሩኝ እና ተራዬ ሲደርስ እየደረሰ ነው እና ጣል አድርጉ ብለዋል። እስኪ አሁን መንሱር እድል እንሰጠዋለን። ከዛ በፊት ግን ኢንሻአላህ ለወንድማችን ኢብሳ እዚህ እኛ ጋር የኔ ጎረቤት ያለው ነው ሆላንዱ ነው ሼክ ሪያድን መጥተዋል። ሼክ ሪያድን ይግቡ፣ ሼክ ሪያድ ይግቡ። ኢብሳና ተልቆት ሌላም ብዙ ሰው አስገቡን የሚል ስላለ ፕሊስ አንዴ ወይ ቀነስ እንበልና 10 ደቂቃ 5 ደቂቃ ያረፍት አድርገን መርሐባ ሌላ ሰው እየገባ የተቀያየር ተቀበለ። መንሱር አንተ ብዙ እንትን ስላለህ እንዳትወጣ እሺ። አይ ተመልሼ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በሶስት ደቂቃ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ኦኬ 3 ደቂቃ ወሶናን ከንን ዱራ አምስት ነጀላ ዱፋ ዋን ቴፊ ቀሾ ደቂቃ ናኸለ ተነስ ወንስ ረሱ ጅራ አሱ መከሰታ ያቹ ፋሚሊን ከነጀላ ዱፋኒ ነማጨራ ደበርሳ ኡንገስ ረባ ፈይሶ ደቂቃ ለመክስታው ቀበጥ ቀሾሽ አኮን ወርሴና አስልባ አምስት ይሁንለት 2 ደቂቃ ቤተሰቦቹ እስከሚገቡ እሺ። ሙቤ 5 አድርግለት ረኮን እንጀሮ ይብሳኩ አየ እስከዛ መቀጠል እንችላለን። ታብታብ እናድርግ። እሱ 15,000 ገብተን ነበር ቀንሰናልና ሼር አድርጉ። ከምንም በላይ ሼር ወሳኝ ነው። ይብሳ ፋሚሊዎችን ሼር እንዲያደርጉ ነገራቸው። 20,000 ልንገባ ነው ዛሬ ሀሳባችን 20,000 ሰው ታብታብ ስርት ጎዳዳ ሼር ጎዳ እንፈልጋለን። መቀነስ ጊፍት ነው ካለ ሙባረክ ረከለ ከኒ ጀራኸኛ ሙቤ ባልሳዳ ማታ ኮሜዲ በሸነን ካለ ሰራ ኮሜዲ በሸነን ነው ያዳ አና ኮሜዲ በሸነን ነው ሙባረክ ነው ተልቆት ነው ያለው። እሺ ያ አተልቀዋለሁ ያ ጀራኸኛ እስሙ በረት ቀባቲ ፑሽ ጎዳዳ ወሮኒ ሞ ኸሰል ሳዲቄ ዶላራ ዲባሽን ተባባረ ተበረሳ ጅራ አካውንት ተርጌ ጅራ ወሮኒ መቃ ኢብሳ ባጃላት ፋሚሊ ጃላት አጥቡን ተኸሰን ወሮኒ ጃላት ተነከሱ ሙባረክ ጃላተኒ ሙባረክ ረግ ቀባቲ ፑሽ ጎዳ ኩመዲ በሻኒ ዮጌ ጥቃቴ ያቹ ኩመዲ በሻ ዮጌ ኘራጋስ ደበርሰ ጀ ያዳ ደቂቃ ጋር አከም ደቂቃ ተቆሮኒ ጀኒ እንጀምር ኢብሳ ታይም ይጀምር ሬዲ ነው ኦፍ ቱኑቲም ኢብሳ የሮቆ ፖፍ ቱኑቲሚቲምና ፍራውን ኢቲቻ ወርቤክተን ሼር ይጎዳ ፍራውን ኢቲቻ እየጠየቀ ነበር ስለሆነ ፍራውልን ሼር አድርጉለት። ኢብሳ ዝልጁ የሮታቱ የሮቆ ፒታ ቱኑቲም ቴንክ ዩ ኦኬ ሼክ ሪያድ ከተጂ እሺ ከታች አካውንት የምትፈልጉ እህት አሲያ ጽፈዋለች። አካውንት እየጠየቃችሁ ያላችሁ የእህት አሲያን አካውንት ማንኛውም ግለሰብ መጥቶ በውስጥ አካውንት ቢጠይቃችሁ አካውንት ይሄ ነው አሁን ለሙባረክ ሙሰማሚል ምንም አይነት አካውንት እንዳትቀበሉ፣ በዛም አካውንት እንዳታስገቡ። በዛም አካውንት ብር ካስገባችሁ እዚህ ጋር እኛ ኃላፊነት የለብንም። እዚህ ጋር ከሚጻፈው አካውንት ውጪ ሌላ አካውንት የለም። በሶስት ሰው ነው ይሄ አካውንት የተከፈተው። በገንዘብ መነየት የምትፈልጉ እዚህ ጋር ንያችሁን ጻፉ። ሁሉንም እያስገባ ማስተናገድ ስለማንችል ጋስት ላይ ግን በብር መነየት የምችሉ ከ100 ብር ጀምሮ ከ1 ብር ጀምሮ እስከፈለጋችሁ ድረስ በብር መነየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምትነይቱት ከታች እዚህ ጋር እህትና ወንድሞች ንያችሁ የሚጽፉ ሰዎች ስላሉ እባካችሁን የምትነይቱትን ገንዘብ እንደው በሐቀኛው ናችሁ ገንዘቡን እንድታስገቡት እሺ። አደራ እዚህ ጋር እንግዲህ ማለት አንዳንድ ሰዎች በውሸት ምጽፉት ካላችሁ ፈጣሪ ልትፈሩ ይገባል። እዚህ ጋር የሰው የገንዘብ ለሕክምና ነው ለመዝናናት አይደለምና እባካችሁን አደራ። እዚህ ጋር በርካታ ገንዘብ እየተጻፈ ነው። ከታች የሚጻፈውን የምትነይቱትን እየተጻፈ ነው። እያንዳንድ የነየታችሁትን እየተጻፈ ስለሆነ የነየታችሁ ሰዎች ደግሞ በድጋሚ ባትነይቱ አንዴ 1,000 ከጻፋችሁ ደግማችሁ 1,000 አትጻፉ። ለምን ሂሳብ ለሚሰሩት እህትና ወንድሞቻችን ሊከብዳቸው ይችላል። ኦኬ ደቂቃ ያለቀ እኔ እሺ ቀጥል ይበስ አብዲ አንዴ ቁጥር ንገራቸው። እሺ አንዴ ቁጥር ንገራቸው አካውንቱን አብዲ። አዎ ኦኬ በጣም በአማርኛም በኦሮምኛም ንገር። ሪቺ ለምትሉ ሰዎች ሪቺ እዚህ መጥቶ ነበረ ይመለሳል ተመልሶ ወይ ነበረ ቅድም መጀመሪያ ላይ ነበር። ራቼ ነሞኒ ጋፈተር ራቼን ንብረ ቱሬ ዱፌ ዴሜ ራቼን ቱሬራ ታብታቢ ጎዳ አማን አካውንት ሲኒቲ ሙቲ ታብታቢ ጎዳ ቴንክ ዩ ገለቶማ ኡልፋዳ አካውንቲ አፋን ኦሮሞ ቲቪ አፋን አማራ ሲኒቲ ሞዲ ተራ ነማ ብራ ካንሰነ ኮኒ ማኪዳ አካውንቲንግ ጉዳይ ጀላ ጉባተ ኮሞዲ ባላማፊ ወይ ኩን ከማኪ ኦሮቲ ኦኬ አቹማን ፎሎ ጎዳ ማኪ ኦሮ ቴንክ ዩ ኢቲቡፍና
galatoma akkaawuntii isinitti hima qabadhaa afaan oromootiif afaan amaariffaa isinitti hima taaptaabii godha koppii link sheer godha jalqaba afaan oromootii isinii himi amaariffaan isinii hima qabadhaa baankii daldala Itoophiyaa maqaa nama sadiitiin jira 1164 digdama 64 5 irraan deebi'a 1164 digdama 5 29 jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisiituu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhe isiniif dhiyaatee jira galma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha viidiyoo kana sheer laayik gochuu hin dagatinaadha egaa warroonni sheerii laayikii gootanis guddaa galatoomaa isiniin jechuu hin daganne warroonni maatii fayyisiititti makamuu barbaadan fayyisiituuf jettanii gama maatii kiyyaatitti yoo dhuftan manni kiyya mana keessanii simachuun jaaladha egaa viidiyoon ani har'a qabadhe isiniif dhiyaadhe kaleessa namoonni hundumtuu jechuudha namni gargaarsa mobee irratti hin hirmaanne taaptaabii sheerii laayikiidhaan akkasumas giiftiiwwan adda addaatiin namoota baay'eetu Itoophiyaa guutuutu irratti hirmaate jechuun ni danda'ama. Dhugaa dubbachuudhaaf Mubaarak akkasumas abbaa miskiinaa abbaa rakkataa hunda faana rakkataa turedha. Haa ta'u malee guyyaa har'aa fayyaan isa dhibdee isa gargaarsi isaaf taasifamuun waan baay'ee namatti toludha. Fayyaan kennaa waaqayyooti. Waaqayyo irraa dhufa dhibee hundumtuuyyuu dhibee isaa immoo waaqayyo laaffisee fi akka isa fayyisee akka uummata isaa miskiina cinaa osoo ofii nyaatiin uummata isaatii kan oolmaa guddaa oolaa kan ture. Ammallee rabbii guddaan hin danda'a. Waaqayyoof wanti hin danda'amne tokko hin jiru. Ammallee fayyaa isaa guutuu deebisee fi uummata isaa miskiinota isaatitti akka isa deebisu kadhannaa keenya yeroo hundaa ta'u hundumti keessanuu waaqayyo isa fayyisu jechuun hin dagatinaa kun waan salphaadha. Egaa gargaarsa mubee kaleessa galgalaa irratti riikardii haaraa daqiiqaa 5 keessatti yeroo takkaan leenca 4 yeroo takkaan yeroo takkaan leenca 10 kan darbisiise abbaan ibsaa jaalalaa tokkummaa jechuudhaan reekoordii tokkoffaa kan galmeessisiisedha. Hanganan liivirra turetti jechuudha kan sanaan alaatillee anisaa oliitillee jiraachuu danda'a. Hanganan liivii sanarra turetti ibsaan abbaa jaalalaa daqiiqaa 5 keessatti yeroo takkaan leenca 10 maatiin ibsaa abbaa jaalalaa dhugaa maatii bisti maatii qaba. Baay'ee waan nama ajaa'ibu ibsaan haala kanaan mubee cinaa dhaabbatan maatiin ibsaa guutuun jechuudha. Egaa hundumtuu jechuudha maammeen obboleessi mubee maammeen akkasumas shaaworii keessa galuudhaan dhiifamaa warroonni duraan isin miidhee obboleessan kiyya duraan jechoota adda addaatiin itti dabree dhiifama naa godhaa jecha uummata dhiifamaa gaafachaa shaaworii keessa bishaan qorraa keessa jaajjate kan inni gargaarsa mubeedhaaf akka seenatitti hojjete akkasumas namoota hedduutu jira feemasoota hedduutu jira namoota beekamoota jira abbaan qabeenya jira kan akka Mansuur Jamaali. Egaa gargaarsi mubee kaleessa godhame waan ajaa'ibaati. Seenaa galmeessisiisee Itoophiyaa uummanni Itoophiyaa guutuun jechuudha. Kanaafuu hojjetuu waaqayyo hundumaan dursee mubee fayyaa isaa guutuu kennee fi akka uummata miskiina isaatitti isa deebisee uummanni waa'ee uummata miskiinaa jechuudha. Fayyaa isaa deebisee fi uummata miskiinatti isa deebisee rakkataan akkuma duraanii dhufee isa biratti furmaata argatee rakkina isaa bahu waa'ee uummata miskiinaa isaa gargaaru. Kanaafuu isin immoo warri viidiyoo kana argitanii agartan rabbi isa fayyisu osoo hin jedhin bira hin darbinaadha. Wanni hunduu rabbi irraa dhufa. Rabbi hunduu salphaadha. Rabbi fayyaa guutuu isaaf haa deebisu. Mubaarak musummaati. Viidiyoon har'aaf qabadhe isiniif dhiyaadhe asumarratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanqee walitti deebinutti nagannaa tura.